ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁꯠ 2ꯗ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯕꯁꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯆꯦꯛ ꯏꯗꯨꯅ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯄꯔꯁꯟ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯃꯅꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯈꯨꯕꯥꯛꯇ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯄꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯎꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠ ꯖꯣꯟ 1ꯒꯤ IGP ꯀꯦ ꯖꯌꯦꯟꯇꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ BJPꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯎꯖ꯭ꯋꯥꯂꯥ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯌꯣꯟꯐꯝ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯒꯅꯨ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ MLA ꯀꯦ ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯏꯍꯧ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯪꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯊꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯀꯣꯡꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯔꯇꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ MAMITvꯒꯤ Manipuri Prime Time News ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯆꯟ ꯃꯥꯏꯕꯝꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔꯁ ꯑꯦꯛ ꯑꯐꯁꯄꯥ 1958 ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯅꯍꯟꯗꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯆꯪꯏ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌా ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁꯠ 2ꯗ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯥ 3ꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯦ ꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯄꯔꯁꯟ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯃꯅꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟ MHRCꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ MHRCꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯄꯔꯁꯟ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯃꯅꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯃꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯐꯁꯄꯥ 1958 ꯑꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯀꯣꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒ ꯄꯥꯡꯈꯛꯅꯤ꯫ ꯃꯥꯋꯤꯁꯀꯤ ꯏꯍꯧ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠꯀꯤ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 3ꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯃꯣꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯃꯤꯆꯝ 15 ꯔꯣꯝ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯣꯟꯔꯥꯗ ꯁꯥꯡꯃꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯩꯐꯨꯏ ꯔꯤꯑꯣꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯄꯤꯜ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯁꯨ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯄꯤꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯇꯛꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯄꯤꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯅꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌా ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯆꯪꯏ꯫ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ MHRCꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ MHRCꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯄꯔꯁꯟ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯃꯅꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯍꯌꯦꯡ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 10ꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯃꯅꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1999ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 10ꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯗꯤꯛꯂꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯅꯕ ꯔꯤꯄꯤꯜ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯜꯂꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯂꯧꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯕꯅ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯗꯤ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ 144 ꯆꯂꯥꯏꯕꯁꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯅ ꯆꯂꯥꯏꯌꯦꯕ CRPCꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨ 144ꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯗꯤ CRPCꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨ 140ꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯑꯐꯁꯄꯥꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯍꯧꯔꯁꯨ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯕꯗꯤ ꯑꯐꯁꯄꯥꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥꯅ ꯁꯤꯖꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯐꯁꯄꯥꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯇꯔꯟꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯅ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯈꯨꯕꯥꯛꯇ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯄꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯎꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠ ꯖꯣꯟ 1ꯒꯤ IGP ꯀꯦ ꯖꯌꯦꯟꯇꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫
Imphal West District Police ki office ta pangthokiba pawgi mifam amada IGP ke Zentana hai Rajnitiga Police ka karigu bahiram amatada mari lena dei ngaihak leitana misam bayang ki punsida aki akhang nang haliba mioi sing police na faduna matik chaba dandi pi ki ba kaya yaukre asigumba mioi sing asi yamna kana thiba homba ki thabak chathari logi mayukta thabak satharak lagadi sakma yengdana maralgi matik chaba dandi pi ribani lamdam asigi law and order ngak senduna tumba machet saba machet oiduna duty tawriba police department po makhata na miyam da lana uhanaba tawbiganu social media ke platform asi niyam chumna season naduna masidagi kanaba wakhal losing kya loba yai platform asi makhata na aran bahiram da season nabiganu haina so Imphal West zone 1 gi ICP ke zentana phungtoki Amtagi Winson Yogde, police city, Kadung Edu politics come really nete, political leaders in a period of dictatorship, police na ingadavanate, insu infam thokte. Adana Sigi can was it I was a police study, I high never when of Zizik Torkum, but Amsida, action J, low hore, and you know the way Mamangida, and quick with Yamna Sauraba, concealed Torumba, use gas of armaments, police not recovered to operate detect Oraga. Yam Mayam Kubirangani, Madu Kandang, Adugi Lord Adugi Yamlabam, Kulation, I got Torkatava. Mayam to ne monitor tawri aduda aita akoina kupsanga dawa police na cover to the week question like te accused alias owner hakata oi mara lei bai se ko na until unless convict to dringai di mara lei haibe ya de defendant haini ko BJP na luchingba Manipuri gi lengak asina Ujwala scheme ase lairaba singda gas yon from onthokle haina sugnu esige MLA ke Ranjit na phungdokre Wafamasi MLA Local Area Development Fund dagi lupa lakh taramari rom sangna nongna saba Kompok Community Hall sangaduna miyamda khusinnabagi thoramda MLA na phungdoki bani sangabagi thoram aduda sugnu esigi MLA ke Ranjit na hai ngasigi BJP lengak asina hodokpa sakthong gas free connection ki scheme asina lairaba praja kaya wahalle praja singi hak karisu leitana khanba BJP lengak ase miyamna paratambi ba matam oire mahak AC asigi praja miyamna puthoki bani lamdam asigi praja amadi Manipur miyam gi damak makhata na hona kigani Mikhal Maya da BJP ki intending candidate singna laraba singda kana bapiba card savi ge haidna vote khom libasi angak pafawi makhoi kaidong da mai pakloi haina su MLA ke Ranjit na makhata ki CM HDB card PK kana amaleba bias PK kana amaleba na ame kai satu ke moibo drama tawlibo mayam se masi praja se manna dhyan tabiyo akhoi matam gas se da ko mo ba samri ko fuyo ke ni vai version sakhum ni ko ta sin da si vai ver nam bareba usi gas se mo ne kaya yo ke to sino la sani pelu mo kan da sino mo sama plate somdana gas free connection Ujala scheme free connection ki marunda lupa samri ko fuyo rom da gas lo lising amaga sani yo kalabari double है ना वहाँ घर वाले ना सीधी आई मल्ली के लिए हाँ घरे सीधी पचासा वो में जिन्हें ग्यास लोड बस अपने हम लोग कहीं पहले से ग्यास का लोड बस अपने Leibak irang thoktuna iho hoduna khongjang na chingba sangsindrabadi miyam gi yaifana ba thabak toroi harabadi lengak adudagi ekoina karisu thajaningai leiti haina coordinating committee on Manipur integrity kokomi gi coordinator Longzam Ratan Kumar na phungdurakli Wafamasi thasigi tang mari da Nagaland ki Oting village da security force na micham taramanga nongmai na kaptuna hatkiba thawong adubu yaning da phongtokpa oina ngasi kaisampat leimazam lekai ki community hall da pangtokpa wakat mifam amada Ratan Kumar na phongdoki bani Kokomi condemns Oting massacre repeal of FASPA 1958 respect northeast amadi stop killing innocent people haina thaba play card kaya paitna form kiba wakat mifam adu da Ratan Kumar na hai Northeast Saukhatana India Saukhatpa oithokloi haina Central ki luchingba signal laut khonglabasu mioibagi hakta sauna signal riba Armed Forces Special Powers Act 1958 ki marumda reason asigi micham miyam hatpatupagi thabak chathari hiram asigi matangda Kokomina Government of India gi mafamda hainingbadi Northeast the center na yengliba miteng asi hongdoku maling gi leva khudingmakta draconian law ni hainaraba amasung Zivan Reddy Commission fawa inhuman oiba law ni hairam laba afaspa asi karigidamak reason asida thamlibano haina sumahang na hangki Northeast Saukhat haningnabadi afaspa lawthoktuna hingbagi hak pigadabani matang asida miyam gi chief minister ni hariba Manipur gi chief minister nasu afaspa asi lawthoknaba honarakani habit thazabalei thazab asi thabakta onthok pira u haina Ratan Kumar na makata na phungdoki
हाइजेनिंगी बो वाफम अमना कंसर्न अथॉरिटीज जिंगदा पॉलिटिशियन जिंगदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा स्टेट गवर्नमेंट जिंगदा हाइजेनिंगी बना मियाम ने इहो हौरक्ति हाइदना मियाम ने कंप्लेन तौरक्ति हाइदना ड्रैकोनियन ओइबा एक अमा सलाइबा नत्रगा मियाम की मायोक्ता लेबा थबक अमा तौबा हाइबसिदी मसिदी ngसाइगी लीडर्स सिंग अदुगी गवर्नमेंट अदुगी इंटीग्रिटी लेतबनी है ना अखोइगी माइकेदगी दि थमजनिंगे मरमदि अखोइगी इहौ हौर कांदना तौगनी नोइना इहौ हौरक्तदना अखोइना लौथोक्तबनी हाइरगदी इट इज वेरी सॉरी फ्रॉम आवर साइड वाकत मिफम अदुगा मरी लेना कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटीज कंगलेपा की प्रेसिडेंट जितेंद्र निंगोबन हाई ngasi पांगथोकलिबा वाकत मिफम असि सिक्योरिटी फोर्स ना मिहाटिना हातोक पिखरबा मिचम सिंह अदुगी मफम दा इकाय खुमनबा उतपनी असिगुंबा थौदोक असि नॉर्थ ईस्ट की मफम सिंगदा अमुक हन्ना थोक्तनबा मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना होनगदबनी लोइनना लाकदोरिबा स्टेट असेंबली मिखल असिदा लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी खुदिंगमा की मैनिफेस्टो दा अफसपा लौथोकनबगी वाफम यावहनगदबनी हाइना सु जितेंद्र ना मखाताकी थौदोकदो मणिपुर दा अमसुंग नॉर्थ ईस्ट दा अमुगन थोक्तनबगिदमक्ता solidarity oina utpa mifam ne haidare aduna ngasi gi numisiga mari leinena khudong sa blogjaraga laiba election asida any political party manipur da leibiri khudimungna armed forces special power act 1958 se masi manipur de gi pumut mutat kadabani north east de gi pumut mut kadi haiba se election manifesto da yaubi waibo bumsi pokumi gi maikei de gi khoi mut sinjaraga ccsk gi journalist gano president amoina akhoi thamjari मालेम पुंबदा थेंगनरिबा कोविड-19 की लाइचोट असिदगी ngaktongnaba achamba section thorang khara ngakna chatpinaba mami tv की माइके दिगी निंगसिंगजरी मददी युमदगी हेक सथोकपगा फेस मास्क उपियो मी amaga की मरकता फुट तरो की राप थंबियो माइ मेट खुद सातोइना हमदोकपियो अमदी कोविड वैक्सीन कापा यारबा सिंग सुसोय सोइदना कोविड वैक्सीन कापथोकतुना लाइचोट असिदगी कानबा मियामपुन होनामिनसी Energy की source असी लोइब नाइबनिना मसी एखोइ खुदिमक्ता लिक्ना सिजनबा मथौ ताई मरु ओइना महिरोइ सिंगना मसी ज्ञान लौसिंग असी मपुंग फाना लेब चुमी हाइना एजुकेशन एस के कमिश्नर एम हरि कृष्ण ना फोंदोरकली वाफम असी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHP शिना सिंदुना Energy Conservation 2021 की थीम दा पांगथोकपा स्टेट लेवल पेंटिंग कंपटीशन की थौरम अमदा हरि कृष्ण ना फोंदोखिबनी नॉर्थ AOC दा लेबा होटल इम्फाल दा पांगथोकपा थौरम अदुगा मरी लेना हरि कृष्ण ना हाई हौजिकी साउखलकपा मतम असिददी इलेक्ट्रिक एप्लायंस कया लेप्तना थोरकली लोइनेना एनर्जी सिजनबगी चांग असिसु नोंगमगी लेप्तना हेनगलकली पुमनमक असि सिजनदबदी यादबनिना मतौ करमना लिकना सिजनगदगी हाइबसी खंगबा मथौ ताई असिगुंबा खंगदा याद्रबा कया असि हौगलकलिबा महिरोइ सिंगदसु मपुंग फावा ज्ञान लौसिंग लैहौनबगी पांदमदा पेंटिंग कंपटीशन असि पांगथोकपा ओइगनी मखोइदे एनर्जी हाइबसी करिनो मतौ करमना सिजनगदगी हाइबगी आइडिया अदु लायेकपदा थादरबदी मखोइदा वाखलोन अदुमक चूदुना लेहौगनी हाइनसु हरि कृष्णना मखताकी तोंगान बे स्कूल की महिरोइ हुमफुदरा निथोइना कैटेगरी अनि थोकना खाइदोकलगा पांगथोकिबा पेंटिंग कंपटीशन अदुगी मकोक पथंग तारखरबा महिरोइ सिंगदा मथंग सिना लुपा लिसिंग यांखै लिसिंग कुंट्रा अमदी लिसिंग कुनगा लोइना सर्टिफिकेट अममम लांथोकी लोइना हारिबा मकोक पथंग तारखरबा महिरोइ सिंग अदु नेशनल लेवल के कंपटीशन दा अमुक सरुक यारुगनी डिस्टर्ब एरिया लौथोक्तुना थमलबा लमदम अमगी मियामगी हक अदु सही खुदिंगी पांगथोकलेबा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे ना ngak senba ngamlibra थौरम असigi मपुंग फाबा वाहनथोक लेनेनबा हक फंगजद्रबा सिंगी हक फंगहनबा होनफम थोई हाइना ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमुकोना फोंदोरकली अमुकोना थादोरपा चेरोल अमकी मतुंग इन्ना कुमजा लिसिंग अमगा चमापन निफुनिपांदा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ना डिसेंबर 10 असि मालेमगी मियोयबगी हक कनबा नुमितनी हाइना लौथोक्तुना सही खुदिंगी पालन तौदुना लागली सही अदुमक्तदा मणिपुर ना मनिंग तंबा फंखी निंगथौ लेंगाक मुथलगा मियामगी मिहुत खंदुना लेंगाक शासन तौजकी मतमदु मणिपुर गी यामना लाइवक फरबा मनिंग तमजरबा हाइबदु ओइजकी मणिपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक्ट 1947 सेमजकी राजकुमार प्रियोबर्टना चीफ मिनिस्टर ओइदुना मनिंग तंबा तमना लेंगाक चरबा मणिपुर इकुई कुइदना अमुक इंडिया दा नमदना पुनसिनकी यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली ना लौथोकिबा मियोयबगी हक्कनबा नुमित चही कांदना मणिपुर लौसिनकिबा हाइबसी मणिपुर मियाम हराउरमगद्रा हाइबसी नुमित असना लाकपदा वहंग अमा ओइरी मरकसिदा ngasidi लमदम असिदा अफसपा 1958 एक थमजिनदुना एक असिगी मरुमदा मिचम कया पुनसि पिखमनरी असिगुंबा चरक असिदा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की थौरम वाहनथोक ममी सामली थौरम असिगी मरिक चुंबा वाहनथोक लैनबा हक फंगजद्रबा सिंगी दमक हक फंगहनबा मथौ ताई हाइना चरोल असिना मखतारी
Kakching District ki SP Victoria Yenkhongbu ikai khumnaba utpaki thoram ama Health for All Organization SFAO na senduna ngasi arong khunau da leiba organization asigi complex ta pangthokri thoram aduda SFAO gi Chief Functionary H Prem Kumar Singh Thambal Children Home for Girls ki Superintendent CS Indubala amadi SFAO Senior Citizens Home ki Superintendent Y Ranibla Devi na President Member Singh oina sarugyaki Thoram aduga mari lenana SFAO gi Chief Functionary H Prem Kumar na hai haukiba October amada pangthokiba malemgi ahal singi numita SP Victoria na home asida lairiba ahal manga gi tha gi pension chahi amagi sponsor tawgani haina thasaba pirami madugi matung inna tha asigi manga da senfam sing adu SFAO da khusinna birakle masida natana SFAO na salariba Thambal Children Home for Girls taso ma ki apokpa amadi apokpi gi nifu manga suba anniversary numita Iron Godress ama mating panglaki ahal oiraba singna chaningba khara maning tamna sajanaba wakhalonda home da leiriba ahal kunmanga amadi arong khunoga thangnabada leiba kun singi sothana leiraba ahal chama khangatuna punnamiyo sama kunmanga da tha khodingi lupa chawum som piduna lagli haina H Prem Kumar na makataki thoram adugi manung channa SP Victoria na katpa ahal manga gi pension gi senfam amadi home da leiba ahal kunmanga da tha amamam gi lupa chawum som gi pension gi senfam yenthoki Haukiba pung kunmari asida Manipur da miyoi lising ama chamri humfu COVID test tawbada miyoi kunmanga nong COVID-19 positive oibaga loina state asida leina asana nabagi masing lak ama lising kunmanga samri yankai mari yaukre leina asana maram oirga numit humni da miyoi amata leikidre COVID-19 command control room dagi ngasi numidang wairam pung mga fawda fangba paw amagi matung inna miyoi taramatoi nava faduna dijas tawkre nava farapagi apon bamasing na lak ama lising kunhumdoi sama kuntra sukre active cases sahum kuntra mapan leiri leina asina maram oirga leikidaba migi apon bamasing na lising ama chamapan marifum ngani fagalakpagi chang chada marifudra nipan daspik ama mangani COVID leina asida gi ngak thong na balengang na paikhat pa thausil amagi makhada miyoi kya amasu numit khudingi COVID vaccine kapthokli COVID vaccine kapthoki ba masin ngasi fawna miyoi lak kuni toy listing tara mari subna kun bangani hauki ba pung kun mari da DTF oxygen cylinder sahum hum fudra mapan amadi BTF oxygen cylinder hum futaret Manipur gi tongan ba analang sang singda fangan bangam khre haina COVID-19 command control room dagi fangba paw asina makhatari Buddhist Dharma ki matangda Manipur miyamu hena khanghanabagi wakhalonda Buddhist ka mari lenaba lairik ama Manipuri lolda fonglagani haina Bharatiya Buddhist Society Mahasangh ki National President Zainendra Kumar Tathagatna Paumi Singda Fongdokre Society asigi State President CS Prem Chandra amadi hiram asida khang hairaba miyoi kaya saruk yadana Imphal gi Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam amada Zainendra Kumar hai ngalngai matamda India asi Buddhist Dharma chatpa miyoi kaya lairami haibasi miyam hena khanglabani asigumba dharma asi miyam da pak sana khanghan batangai fade dharma asi hena saukhanaba Manipur lengak na sumba sakhangbiu haina su Bharatiya Buddhist Society Mahasangh ki National President Zainendra Kumar na Fongdoki अखंड और मजबूत भारत बनाना है भारत को बौद्धमय राष्ट्र करना होगा और हमारी मांग है कि संविधान में संशोधन करके भारत को धर्मनिरपेक्ष की जगह पर बौद्धमय राष्ट्र और हम मणिपुर सरकार से भी अपील करते हैं कि जो अल्पसंख्यक कमीशन है उस अल्पसंख्यक कमीशन का चेयरमैन था असगी तांग तरेता इम्फाल वेस्ट कमांडो ना युमखाइबम Bimolbu fakibagi thong adubu yaningdaba fongdokladuna ngasi Arapti Maning Lekai Women Association wakat mifom fongkre Arapti Maning Lekai da fomkiba wakat mifom aduda Women Association gi Secretary Mayangbam Zinat Nahai Micham amabu faduna lalholuf amagi miyoi ni haina maral season basi yaningde Democracy Satpalebak amagi miyoi amana masagi apamba political meeting fongdokpada maral season duna serak pinaba honaba laibak tibani Masagi mayumda hingnabagi damag yot ki khusu khulai saduna leizaba miyoi amabu fakraga maral sirakba haibasi mapi mapa leitaba lenga ka pangkhak oire athubada maral leitaba imisam yumkhaibam bimol mari lenaba authority na mijeng sangduna thadorakadabani haina appeal tawrakli Saya dah
इम्फाल वेस्ट की कमांडो टीम में लागा मयुमदगी फादना पुबे मरमजे करिनो खोपनो ना हंगबा मतमदा इलेक्शन के मरी लेना थनाउजन ब्रिंदागे इलेक्शन कैंपेन दा वांगांग उबगे ना हाइदना इमुंग मनुंग दा हाइरमने अदु मतुंग दा लिलोंग पुलिस सिनेरा कान जमा KYKL ने ना हाइरे तसेंगना हिंगाबन बिमोलदे अखोई लेकाय दा लेमिनजबने अखोई मसा खंगजै मा तसेंगना मिचमनी थांग सारगा इमुंग मनुंगी चमचम हिंजरगा सुर नोमगा चाजब मिवनी मसेजा पुलिस ना मी कमांडो ओरो पुलिस ओरो मी फारा मतमदा एक मेता पांजलकांदा नहारोने दुनिया दाने ता हाइबजे अखोई तसेंगना याजनिंगदे वाकन मिफम अदुदा सरुक याकिबा मियोय सिंगना बिमोल फाकिबगी मायुक्ता लिलोंग पुलिस स्टेशन दा होपसिनदुना इरांग थोखरे अदुम ओइनमा पुलिस स्टेशन अदुगी ओसिगा इहो अदुदा सरुक याकिबा मियोय खरगा वरी सारनरबा मतुंग इरांग अदु फाथकी जिरीबामना मपुंग फाबा डिस्ट्रिक्ट अमा ओइकिबा ngasiगी numit asiga mari lenena Manipur Food Industries Corporation Limited ki Vice Chairman K Sarit Kumar na miyamda yafa pausal pirakli ngasi mahaki mayumda paumi singa unaba amada K Sarit Kumar na hai ngasi asi Ziribam ki praja singna khwaidigi khawrang na ngai kiba district fangba numitni Ziribam district demand committee na wana taduna fangkiba nungaiba numitni numit asina lakpada ing tapalamdam ama oibaga loinena saukhatharangi lamda mangnomda sangsin minarasi amadi ing tapalamdam ama oinabagi damak aikoi pumnamak thodang lominarasi haina mahakna phongdoki Ziribam praja singi hut sinjaraga mayam punamagna harau taramna nungai phongdokiba numit adubu Ziribam gi BJP gi karmi singi maigi digi karmi singi hut sinjaraga yahana Ziribam gi praja mayam punamakta yaipa paujal pijabaga loinena asina lakpada asigi iroina Ziribamda shanti amadi chakut khongthang gi lambida nil thana tangsin minarsi haiduna Ziribam praja punamagi mafamda appeal tawjari प्रधानमंत्री आवास योजना अरवानगी मखादा मणिपुर की अपुनबा युम लिसिंग यांखैनिपान सात्रेट निफु मापन सानबा सेंक्शन तौरख्रे मसिदा नतना हंदकता इनौ नोंगना युम लिसिंग मंगा सोमना हुम साननबा सेंटर ना याबा पिरकले हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोरकले चीफ मिनिस्टर एन बिरेना पीबा पाउजल अमदा हाई प्रधानमंत्री आवास योजना अरवानगी मखादा मणिपुर की ओइना पुन्ना युम लिसिंग यांखैनिपान सात्रेट निफु मापन सानबा सेंक्शन तौरकी मसिदा ख्वाइदगी नुंगाइरिबदी हंदक इनौ नौना युम लिसिंग मंगा सोमना अहुम अमगा सानबा अयाबा पिरकपा असिनी नौना अयाबा पिरकलिबा असिगी मनुंगदा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मनुंगदा युम लिसिंग अहुम सामनिफु माथोई मयांग इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल की मनुंगदा युम लिसिंग अमा साट्रुक निफुनिथोई अमदी यारिपोक म्युनिसिपल काउंसिल की मनुंगदा युम साट्रुक मरिफु याउरी मसिगी सेंफमना पुन्ना लुपा करोड़ मरिफुनिथोई लाख यांखै मरिनी युम लेजदबा सिंगी दमक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना होनरकलिबा सिंग असि एखोइना थागतफम थोई हाइनासु चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मखताकी लैरिबा अर्बान ओरगसु अर्बान मनुंग अवाबा सिनिनाउ इमा इसा कया लैबसे उरकांद माना अर्बान द लैरिबा मयाम सिसु किम साबगी सौ थुंगदबनी हाइना अदु पाइखलखिबा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बान गी स्कीम मनी प्रधानमंत्री जिना हारिबा थबकसिंग असि मासी युम साबदु खतनतबा याम नुंगाइदि अखोइद युम लैजदबा इंगोंद युम अमा लैबगी पका युम अमा द आई लैबगी मधुगी प्राइड मधुगी नुंगाइजबदो इमुंग मनुंगदुदा फाहनबा सिक्योरिटी पीबा अदुगी दमक तुनी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गे अदुना इमसिमबा असुक चावबा याम्बा स्कीम अमा मणिपुरदा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना सैंक्शन तौबिरक्तना अयाबा पिबिरक्तना तौबसिगी दमकता आई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जीबू अमदी हारिबा अर्बन अफेयर्स बु येंगेबा ऑनरेबल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी बु आई माइकैदगी अदुगा सरकार की माइकैदगी अदुगा मणिपुर मियाम की माइकैदगी हानना थागसरी हाइना आई मयामना मसी तमजबनी दार्जिलिंग की एमपी राजू बिस्ताना मणिपुर की स्टेट एनिमल ओइरिबा संगाई ngak senbegi thabak asi hengat hanba mathau tare haina ngarang parliament ta pokhatkhre haina एमपी राजू बिस्ता की ऑफिस ना थादरोpa cherol amana khangal lagli cherol adugi matung inna dancing indian deer haraga su khangnaba sangai asi climate change amasung
anthropocentric pressure sing namaram oiraga samakal asi mangkiba yabagi akiba mayoknari sangai hariba samakal asi International Union of Conservation of Nature gi red list ta endanger oina yauri loinana Indian Wildlife Protection Act 1972 gi schedule 1 gi manung da su challi endangered species ama oiriba sangai asi Manipur miyam gi culture ga tana thana ba yadraba mari ama su leinari Loktak Pat ki atawba fumdi mathakta leiriba sangai gi leifam asi climate change na maram oiraga ising ichau thokpa water pollution amadi human pressure kayana sangai gi leifam sing mangsilakli maram aduna government of India na sangai amasung Loktak Pat conservation gi hiram asida Manipur lengang na lokhaliba thavak thoram sing asi mating pangbiu hamadi Ministry of Environment and Forest na holistic plan ama puthokpiu haina parliament ki pungning chingsing ki haina cherol asina makha tarakli Kakching District ki Sugnu Poster Leiba Head Constable KS Sam Sundar na luchingba Commando Team amana ngarang Sugnu Khongnang Makhongda chat awak sing frisking amadi checking chathabada sasinab Aadhar card paiba menma macha ani fare hari Police tagi phongba paw amigi matung inna Sugnu Commando gi team aduna ngarang nungthil pung anirom taba duwaida Sugnu Khongnang Makhongda frisking chathabada chingnaningai oiba maongda Churchanpur rom tagi chakpi karong tamna miyoi ani Kenbo Vike tongduna lakhi Police na makoi ani adu khamdaga verification tawuda makoi na pairakpa Aadhar gi matung inna miyoi ani adu Churchanpur district gi manung chana leiba New Lamka gi Gauchin Khuf Beng tagi Jamdeng Dal chai yangkai amadi Swan Khel chai taratare ni haiba khangki Police na chingnaduna makata na wahang pahong chathabada miyoi ani aduna haidorakpadagi makoi adu Myanmar gi Chin State ngakpigani Chin State ki Falam District ki manung chana leiba Wangta Village tagi ni haiba khangbangam ki hari Faraba miyoi ani adu makoi na pairakpa sasinaba Aadhar card sing amadi Kenvo Vike ani adu ga loinana makhata ba ai ki thabak lokhanaba Sugnu Police Station da sinakre hari Tha asige tang tarukta All Manipur United Clubs Organization amuko gi office da poire lemerol meira paibi apunba Manipur PLM PAM ki President Ima Longzam Memchobi amuko ki President PS Nandolowang amadi All Manipur Women's Voluntary Association ki President Y Kunjarani na mayai tangbal loduna fam ki bami fam amada poire ita maira paibi apun balof pempal gi kumsali singani kunmathoi kunithoi ki thaupu bi sing country hiram asiga mari lenana plem PLM PAM ki President L Memsobi na thadoro pacherol amagi matung inna khul amasung leikai kaya gi mara paibi lof sing yauna pangthoki bami fam aduna livestream event nungsibu pempal gi President oina country loinana CS event pishak amasung L Memchana Vice President leimo popom nganbina General Secretary S Sanatombina Finance Secretary amadi S Bavitana Publicity Secretary gi thau puna bakhan ki haina cherol asina makha taragli marak than aten break amatang lominasi no na nang bo ngau chabagi nu ngai chaba arai kai nu ai sembigi hey hai ma oh khudai do chappe ba doctor de bopio ungdang sida krai de doctor no boke swai po ai no na to shibo hai ma to shikai no 이루루 대답은 신고 삼상 뭐라봐 땅 뭐야 ay uraga mana pejjatana kapado ay yengbaga moyita dakabana aibu thina chaibado ay karisu saude adubu ngasidi ay kaibada sining mabaure Break matung da mayam butaram na ukchari hosik makhata ba paw amuk pizari Apunba Manipuri matam ishay kangluf amik Visnupur Center na handak jahi lisangani kunmathoi kunithoi gi best of amik khannabagi damak lakliba December gi tang kunmari da na chong maning lekai community hall da pangtok kadoriba screening round gi damak Visnupur district leiba jahi taramanga gi mathakta leiba singi form thaba hawri han amik Visnupur Center na thadropa cherol amana hairi cherol asin high best of amiki form fangfam singdi Aviata Mandaf Amadi JM Dress Visnupur Bazarni Form Pisin Bagi Araba Matamna December ki tang kuni thoini Akupa Marol mobile number 8837245486 taki khangba yagani haina cherol asina makhatari Leibak asigi yumthong kudingda thaknaba afaba ising pinabagi pandamda kumjale singani taramapan gi August Prime Minister Narendra Modi na hodokiba Jal Jeevan Mission gi makada lupa crore samakun Manipur gi damak Central Grant gi sanfam thadora krehari
हिरम असिगा मरी लेना एजेंसी दगी फंगबा पाव अमन हाई स्टेट गवर्नमेंट का खुसम नदन पाइखतगदबा मिशन असिगी दमक सेंटर सेंट्रल फंड ओइना लुपा करोड़ समरी मरीफो माथोय असि कुमजा लिसिंगनी कुनमाथोय कुनिथोय की दमक स्टेट असिगी ओइना एलोकेट तौबनी कुमजा लिसिंगनी कुनिथोय के सेप्टेम्बर था फावगी मनुंगदा स्टेट असिगी युमथोंग खुदिंगदा थकनबगी अफबा इसिंग पीननबा मिशन असि पांदम थमली हौजिक फावदा स्टेट असिगी खुंगंगी अपुनबा युमथोंग लाख मरी लिसिंग यांखै माथोयगी मनुंगदा युमथोंग लाख अनि लिसिंग हुमफुतरे टैप वाटर कनेक्शन पीख्रे हाइना सुपाव असिना मखा तारगली कुंबी असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मनुंग चंदा लेबा तोरबुंग अमसुंग बंगला की लौमी यांखैदा फौ लोख्रबा मतुंग हांगना लेरिबा लौफम सिंगदा निंगथम मरु मरंग हवाई थराक आलू चार अमदि हंगाम मरुना चिंगबा पोलम कया येंथोक्रे थौरम अदुदा सरुक याकिबा ICAR सोसाइटी न्यू दिल्ली की मेंबर KS नवकुमारना सेंटोक हेंगनबा लौमी इचेलिनाउ सिंगना इसा इसागी लौफम सिंग लौरोक अनि नत्रगा अहुमलक लोकनबा मरु मरंग सिंग वातना पीगनी अखोय खुनिमक थवाय यावना होनामिनसी हाइना फोंदोखी था असिगे तांग तरेता वोटर टाउन मोरेदगी लुपा करोड़ समंगा हेनबगी यामलबा ड्रग फाकिबादु लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अमसुंग इंटेलिजेंस की अचौबा माई पाकपनी यामलबा ड्रग अदु फागतपदा अचौबा थौदांग लौकिबा टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट की SP अमसुंग हकथेंगनना यावकिबा पुलिस पर्सनल सिंगबु यूनाइटेड कमिटी मणिपुर UCM की माइकीदगी थागतपा फोंदुरकली हिरम असिगी मतांग UCM की IPR सेक्रेटरी लेशेंबा लमाबगी चेरोल अमन हाई मणिपुर द मयाई काबा ड्रग फाबा हाइबसी हंदकी असिन अहानबा नते ममांगदसु कया अमा फाबा लेख्रे अदुबु लुरिबदी ड्रग की मपु फाबा ngamdaba asini lupa crore amasung lakna khusing oiduna tawriba ड्रग की बिजनेस asi इचम सममियोय अमनदी तौबा ngamloi senjau paiba asaw sang singna tawba soidin oigani masina maram oirga ड्रग की मपु पुथोकपा ngamdabra haibasi yamna chingnaningai oi handakta moreda fakiba ड्रग की मपु amasung yumbu athuba matamda fagadabani haina sucherol asina makatana taksilakli आसाम के मयापुर लेबा रिवर साइड बप्टिस्ट चर्च RVC दा बप्टिस्ट चर्च यूनियन ऑफ इंडिया BCUI न सिंजुना एनुअल डेलीगेट्स मीटिंग गी थौरम अमा पांगथोक्रे थौरम अदुगा मरी लेना BCUI गी हानगी सेक्रेटरी R नमचिंगपाउ न हाई इंडिया दा लेरिबा क्रिस्टियन खुदिंगमकी सौखटपा पुरकनबा थौरम असि पांगथोकपनी मसिदा जाट बिजाट अमसुंग लोन तीनतबगी वाफम अमत लेते क्रिस्टियन लाइनिंग दा हिंदू मुस्लिम हाइना खैदोकपसु लेते थौरम असिगी मरु ओइबा पांदमदी प्रभु जीसस खंगदबा मियोय सिंगदा खंगहनबा पांगथोकपा थौरमनी हाइना नमचिंगपाउ न मखताकी मयांग इम्फाल AC की मनुंग चंदा लेबा सेकमाइजिंग दगी खोरडाग इचिल ताबा लंबी असिगी सरुक अमा ओइरिबा लफुपा तेरा अरोंग थोंखोंग मया असि मतम सांगना सेंबिदबना मरम ओइरगा चतोक ससिन तौबदा अवाबा कया मायुकनारी लंबी असि मतम कयागी ममांगदगी सेंबिनबा हाइजरबसु थबकता ओंथोक पिरक्तबा असिना मियामदा हेना अवाबा मायुकनारी लंबी असि लोकल MLN अथुबा मतमदा लोशिन बिदना प्रजागी अवाबा कोखन बिनबा लमदम अदोंगी मियामगा मरी लेनबा मियामना मरी लेनबा सिंगी पुकनिंग चिंगशिलकली थौबाल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चंदा लेबा यारिपोक सिंगादा होकिबा अक्टोबर ता मंगादा थोकिबा इरांग अमगा मरी लेना लेंगांगना थमकिबा CRPC 144 मखाताना सांगदोक पीनबा सिंगा मखा लेकाय वेलफेयर क्लब की सेक्रेटरी MD अकबर अलीना प्रेस थादोक पचेरोल अमना लेंगा की पुनिंग चिंगशिलकली चेरोल असिना मखाताना हाई थौदोक अदुगी मतंगदा वारशिन अमा पुरकपा ngamdabana khungang asida मखाताना पामदबा थौदोक सिंग थोरकपा याबा की अकीबा लेबना लेंगा की मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना हिरम असिगी मतंगदा वारशिन अमा पुरकटिट फाबा सिंगा प्लेग्राउंड की अकोइबदा मखाताना CRPC 144 थंबियो हाइना चेरोल असिना मखातारी हौकिबा नवंबर की तांग कुंट्रा दगी था सिगी तांग मंगा फावा इम्फाल DM कॉलेज द लेबा MBA इंडोर हॉल द पांगथोकिबा हुंफु मंगा सुबा स्टेट ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप द गोल्ड मेडल फंगलखरबा NG याइफबा अमदी चैंपियनशिप अदुदा सरुक याकिबा सानरो सिंगसी जिरिवाम डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन JIVDVA न सिंजुना तरामना ओक्रे जिरिवाम की विद्यानगर द लेबा मल्टीपर्पस कॉम्प्लेक्स के ऑडिटोरियम द पांगथोकिबा थौरम अदुदा JIDVA की प्रेसिडेंट लाल बहादुर गोला सेक्रेटरी होमेंद्र अमदी असिस्टेंट कोर्स Y कानन बलाना सरुक याकी चैंपियनशिप अदुदा तोंगान तोंगान बाकांगलुक्ता सरुक यारिबा अमसुंग अंडर 19 की सिंगल द गोल्ड मेडल लौरखरबा सानरो सिंगदा पुनिंग थगतकी चैंपियनशिप अदुबु सरुक यानबा होनबदा अचौबा थौदांग लौकिबा JIDVA की एडवाइजर M मूवी अमसुंग जनरल सेक्रेटरी N श्याम कुमार बुसु थागतपा फोंदोकी
Kuntaruk Suba Hero Senior Women's National Football Championship ta mamangi championship oriba Manipurna Railway bu tie break ta goal ani amadan maitiba pikre handaki asiga tharaga Manipurna champion oibagi masing kunmathoi sukre Keralaga Kozhikode da leiba EMS Stadium da sanakiba match adugi apiba matamgi manungda team animakna goal amada chanaba ngamkide handakta Padma Shri phanglakraba oinam bembemna course oiba Manipur team gi goalkeeper Orosnina Singthaningai oiba performance piduna railway ke penalty shot mari save tawduna Manipura champion oibada chawba mating pangki championship asida oinam Rosni goal best goalkeeper amasung I Premeshwari na most valuable player gi mana fangki Aroibada maroiba pau amuk handa pizari State asidagi disturbed area status lauthoknaba Manipur Human Rights Commission chei asigi August anida recommendation pirabasu lauthok trabanina lengakta che iduna taksilagani haina commission asigi chairperson Khaidem Manina phongdorakli Miyamgi dama aki akhang leitana thawai khobak ta hapna mathau toriba police bu miyoi kharana social media ki khutang da lana uhanna ba honarak libasi yamna laibak chibani haina Imphal West Zone 1 gi ICP KZ dana paumbi singda phungdokre BJP na luchingba Manipuri gi lengak asne Ujwala scheme asi laraba singda gas yon from onthokle haina subnu AC gi MLA K Ranjina phungdokre Amasung leibak irang thoktuna ihau hokduna khongjang na chingba sangsindrabadi miyamgi yaifana ba thabak tawroi hairabadi lengak adudagi ekoina karisu thajaningai leite haina kokong migi coordinator Longjam Ratan Kumar na phungdokre MAMITv ki Manipuri Prime Time News matang asada loisare yeng tabiri pasingbu amuka hanna chon MAIBAM na khurumjari